څو بجې دي؟ Wie spät ist es? Wie spät ist es? یوه بجه ده. Es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. دوه بجې دي. Es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr. شپږ بجې دي. Es ist 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. 12 بجې دي. Es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr. 10 دقیقې له 3 تیرې دي. Es ist 10 nach 3. Es ist 10 nach 3. 20 دقیقې له 5 تیرې دي. Es ist 20 nach 5. Es ist 20 nach 5. 18 دقیقې له 10 تیرې دي. Es ist 18 nach 10. Es ist 18 nach 10. پاو باندې 8 بجې دي. Es ist Viertel nach 8. Es ist Viertel nach 8. 2:30 بجې دي. Es ist 2:30. Es ist 2:30. 10:30 بجې دي. Es ist 10:30. Es ist 10:30. پاو کم 9 بجې دي. Es ist Viertel vor 9. Es ist Viertel für 9. پاو کم 7 بجې دي. Es ist Viertel vor 7. Es ist Viertel für 7. Uhr. د پوره ساعت لپاره وایو. Halb. د نیم ساعت لپاره وایو. Nach. د پاسه یا دقیقې تیرې لپاره استعمالیږي. Vor. د کم لپاره استعمالیږي. Viertel. د پاو یا 15 دقیقو لپاره کارول کیږي. له هپی لایف سره له ژوند خوند واخلئ.